osian deiniol dwi. Dwi yn reolwr yma yn Blas ar Fwyd, ond dwi hefyd yn fwy na hynna, dwi'n rhan o'r teulu. Mam a dad nath gychwyn Blas ar Fwyd yn 88, a ges i'n magu fyny grisiau, gwir, uwch ben y siop. A busnes teuluol ydyn ni. Da ni newydd ennill FSB, Federation Small Business, FSB Family Business of the Year yng Nghymru, sy'n really cool. Mae'n dangos beth i gwerthoedd busnes teuluol yng Nghymru. Ers 88 i rwan, sy'n 35 o flynyddoedd, da ni wedi tyfu'n aruthrol. A mae hynna mewn ffordd organic iawn. Hynny ydi, da ni wedi tyfu oherwydd mae gennym ni lot iawn o angerdd am y cynnyrch, am fwyd a diod yng Nghymru. A da ni'n gwneud o hefo pobl. A dyna dyn o'r pethau gwych am diwydiant bwyd. Mae gweithio efo pobl, gynhyrchwyr, yn siopa. Mae'n fyd bach, mae pawb yn efo pawb yng Nghymru. A da ni'n gwneud o hefo pryd o fwyd neu glasur o win, a mae'n ble gret i fod. So, ar y funud, da ni'n rhyw 60-65 o weithlu. Mae yna lot iawn yn gweithio yma, yn Llanrwst. Mae yna griw gohelaeth yn Abertawe, lle mae gennym ni safle ychwanegol. A wedyn mae yna griw pellach yn gweithio adra. A mae pwy sy'n gweithio ni'n amrywiol tu hwnt. Felly mae o beth ydych chi'n disgwyl. Hynny ydi, mae gennym ni gogyddion yn gweithio yn y cegina, mae gennym ni bobl yn gweithio yn y siop, mae gennym ni dreifars sy'n dreifio faniau i Blas ar Fwyd hyd a lled Cymru. Mae gennym ni bobl sy'n edrych ar ôl yn cwsmeriaid ni. Rhai sydd yma yn y swyddfa a rhai sy'n gweithio adra ac yn ymweld â cwsmeriaid. Ond tu hwnt hynna, mae yna gymaint o roles diddorol. A dyna sy'n wirioneddol gret am fusnes oedden ni, sef o bach o fus yn bob potas. Da ni hefo designers, da ni efo pobl sy'n edrych ar ôl cyflenwyr, mae gen ni bobl sy'n edrych ar ôl data, mae gen ni bobl sy'n adeiladu websites, mae gen ni bobl sydd yn edrych ar ôl pecynnu, sy'n edrych ar ôl customer service, sy'n edrych ar proses mewn warws. Mae gen ni gymaint o bethau gwahanol. New product development. Mae'n wych. Mae yna bendant llawer iawn o gyfleoedd i gael. Nid yn unig Blas ar Fwyd, ond yn y diwydiant hefyd. A dwi'n meddwl un o'r pethau sy'n bwysig ydy bod beth ni'n trio creu fan hyn o Blas ar Fwyd ydy angerdd am gynnyrch. Food and hospitality gives you this fluid environment in which to grow into roles that you think you may or may not enjoy. So as much as I loved working in the warehouse, the opportunity came to shift into a different environment, which I feel like has better utilised my skills as a sort of detail-oriented person. I'm trusted to make decisions, I'm trusted to go off and do things that I feel like would benefit either the company or the reps. I've been taken to conferences. There's always an opportunity to learn, which I found is really sort of stimulating. There's a really good community of people within, especially Welsh food and drink, so the suppliers themselves are part of this fantastic community. So much collaboration, and it's big enough to feel like there's always something exciting, but it's also small enough for you to know enough people and to be excited with them when there's new things happening. You know, if you want to get involved in Welsh food and drink industry, then you come to us or go to anywhere and you knock on the door, you call up and you say, look, I'm really passionate, I want to get involved, how can I do that? Then anybody in the Welsh food industry is going to be really finding it hard to say, well, no, there's nothing, because there's always a way to find an opportunity. If you've got a background that you've always wanted to do food or wine or beer, then get involved, knock on a door. There's so many opportunities out there. The industry is growing so quickly and so buoyant. It's rewarding, and there is security and there is space for growth. If there's always an opportunity to develop yourself as a person and as a professional within the Welsh food sort of industry. Yn neges i unrhyw un sy'n gwrando neu yn ystyried. Felly, os da chi yn 15 ac yn meddwl lle mae'n nyfodol i'n gallu bod, os da chi wedi bod mewn swydd am hir ac da chi'n meddwl, ai hyn ydw i eisiau gwneud, wedyn dydy byth rhy hwyr neu byth rhy gynnar. Mae yna wastad gyfleoedd ar bob lefel yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.
a mae'r cyfleoedd mae greu yn wych. Felly, cerwch amdani.